Tzikbatiktitexe ichilhupel no tzikbalbe taptu sasabalbe lahuaytuno cajiljo tumen leuxul uno halachil México yo Andrés Manuel López Obrador tu cajolta le nukuch iskantba ukubetal tumen le no halacho huaytlumesh tu yo lal umeyahil seguridad tumen lehela kuyilal bey uchikul meyahti tulakal unos lumil México beyo le ujol popile defensa nacional y un Luis Crescencio Sandoval tu ya la chané unos lumil Yucatane leti jumpel titulakal unos lumil México tush le ubetar seten yabachka asbalobo hach it uyuchul white no lumeshe beyo le castana chanel le no halachu Mauricio Vila Dosal tu ya la le canan me yakubetar white unos lumil Yucatane kuholin tal jumpel hach tumben bish ubeta le me yahob ikilukashtal utsob utial tulakal yucatecos. Tzikbatik xantitexe aktanta nilo tumeh kansa shokop yetel mama tzilo beishan tata tzilo letikesh 1200 tulu kambal shokop tile centros ti atención múltiple tubonob yetel jejelas kolorob yakuna yetel ulak hachbalo hatzusuyubalo tulaka lehela ichile notzol shimbal Tuyolal Tuchuquile 112 el Jabo Kazak de Revolución Social Mexicana Tulaca Lejela y Kilukashtal Uyoksal Tulakal Macob y Chil le Miatz Cultura Yetel Cívica Beyo Tzikbatiktitexe le meyajo tzok ukahal ukabeta le kutzok koluman o chop el jabo yetel holin tablejela tumen le u halachil u no molayil educación white lumeshe Tzikbatik xantitex unos lumil Yucatane ku kastikup atal titulakal unos lumil Mexicoy ka ilak kubetik humpel nos kanameya tu yolal inclusión lehela titulakal unos lumil México beitu hetzi le usnohochi le Secretariati Cultura yetel Artes unos lumil Yucatán Loreto Villanueva Trujillo le catujolintas le canten jornada internacional ti arte yetel discapacidad intelectual. Bello le usnohochi le Instituto Utiale Inclusión ti le macho cuyantalua bash discapacidad diltio María Teresa Vázquez tuyala utial capaz chahak ubetal humpel hachchuka meyahil inclusione hachcheta ananka antahnak ka yetel no halachob Beshano ichulak anambalok tzikbatiktitexe tuyolal mahachta hetzel umeyahtal tak yetel unahilo man yetel konol le u temporada il uchukul pulpo unos lumil Yucatán mahachetas malobcha jeshupa talob cacho de hela beyutzikbatal tumele sector pesquero yucateco kutzokole mishtu chukbil hachiyash tukultan kach wai yanuchukul masachetas yabob ti wakuyuchuluketi ti bukachukop ti lehab mano beytuzak ajot le consejero nacional ti cana y pesca y un Enrique Sánchez tuyala jete y chilequinova le utohol ukilo y le pulpo ka ukonol cache 100 el peso el kilo y este es kuchtak 160 el peso el kilo vale te y chilequinova hachtan uyemel utohol Tuzokak tzikbatiktitexe le ayuntamiento waitunos cajiljo kuyala le tan ek holintik kanan meyahob lehela kitak lejejelas meyaw holintal tumen no halachobo ikil upiskantal umas hachetas maloptal le meyahobo kuyalal profesionalización tilets atana kutzabalobo tulaka lehela utial capaz chahak utzabal humpel hachetas chukan yetel malo atana titulakal kahnalilo beituyala le uhalachil unos cajiljo y un Renan Barrera Concha ichmayat anele titulakalo kashikte yetel yabachutzil